Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah musidɓe meɗen ɓe sengo Italie fahimɓe addi landal go kadi wona simi wi sengo Italie wona goto woni landade ɗum ɓeɗo fof ko yimɓe sertuɓe feƴƴuɓe ɗo ɓen ko ceerno Moron Diallo, ɓeɗo ko ceerno Abdoul woni ko landi ngal ɗo landal fi ɗi souvenir ji mayɓe. ɗon andi joni enen si goɗɗo maayi koyen ƴettu photo makko on haɗa ɗen takki ɗo rip mi anda ko o rip ɗo firi ɗum ƴette kole ka profil ji ma vidéo ji makko artire ka Facebook ka réseaux sociaux ji ɗuɗɗina ɗum zikrayatul mayyit. ɓe wi wonde pelleti ɗen laaɓana wonde ɗum adda sunoji wonde wonay ha woɓɓe gotaɓe fuɗɗike yejjitude fi mayɗo maɓɓe on saabu nafaji e kelɗere ko wonduno kon ɗin vidéo ji arta kadi memmitinonaɓe suno ka waali kon ɗum islam wi fi ɗum. haray musidɓe julɓe tedduɓe siɓɓe ange dina e enɗam ko adi kon fo taw aɗon yewde fi waɗugol photo mayɗo on photo profil ngol konngol wiyetengol rip RIP si ɓe firde ka anglais ɓe na ko rest in peace, si ɓe firde ka français ɓe na ko repos en paix, repose en paix. Repose en paix ma rest in peace wona du'a. Windugol rip e hoore fure mayɗon ko hollira yimɓe ɓe wonde kaari maayi ɗum ko bida non. Ayyatu bidatin hiya ko bida noon e homboni kadi ko bida homboni ko bid'atun fi du'a, ko bid'a ka du'a ma wi'e ko bid'a idafiya ko honno woniri bid'a ka du'a on tigi acci ko du'orte kon o du'ori ko sella mayɗo ma on ala ko hato jini e juuɗe ma ɓayna ndiyan okkortamo wona ñiiri okkorta o wona suddare neldata o pellet wona suudu darnanta wona visa Amérique ɗaɓɓanta o mayɗo maɗa o mayɗo ma ko habborma an wuruɗo on ko piiji tati. himo habborma si tawi mo bonnuno yimɓe ga ya jeejammo ɓen ɓe yafanomo ɗum woni du'anagol mo. himo habbornoma ko bonnuno kon ga fof ko ya moƴƴintinanmo ɓawo makko ɗum woni insinanɗamo. himo habborma an wuruɗo mo accuno ɓikkoye aliyatima hoy koye kelɗari ma mo accuno projet ji géranamo dankoɗa fi ka aliyatima ɓen heɓa ka fuɗɗoroyo gurdam tammum ɗum e ko habborma kon ko ɓuri hato jinde kon e juuɗe ma ko ɓurma habborde kon ko ɓuri mawde ko habborma kon ko neldugol mo du'a. joni noon sa acci du'anagol o a woni e wigol rest in peace, repose en paix, mana fowto ɗon e nder ɓuttu wona du'a. awa sitta se wi'uno Allah fowtinmo e nder ɓuttu ko waɗi karama ko ɓe wi Ibnu Sirin no maka ngol konngol kala du'a mo ala allahumma o ala ya rab allahumma ya unnida littawqiri wal ijlali lillahi tabaraka wa taala ya rabbana hey ko ayyo jowma amen ya allahu ko ayyo Allah ya rahmanu ko ayyo Allah jo yurmede allahumma ko ayyo jomiraɗo si ɗum ala e nder du'a falaysa bi du'a in harayna du'a. si a nanari allahumma a nanari ya rab woni anglais ma français ma ɗuma a nanari ɗum ɗo ko ayyo jowma an ko ayyo jomiraɗo haray fellituna du'a on tigi woni wadde haray ko haala woni wolude donc rip ko haala wona du'a. hanani ɓiɓɓe julɓe ɓen yoɓe woɗo ngol konngol rip ɗum wowlama wolitama fayda woloɓe mo goronki rip wona du'a ɗum taw heɗen du'a andude ɗum. joni noon ɗuɗɗingol ɗi photoji oɗo neɗɗo mayɗo ko hunde nde sella few nde sella e bindi balko nde rentinade e bindi ndaare fatwaji karam ko ɓen Cheikh Fawzan no landa ngal landal, Cheikh Ousaymin hadi landama ngal landal kono ɓen tigi landanoɓe ɗen lande ɗon ɓe jaabi wano Cheikh Ousaymin ɓen fatiɓe ɗon hande so daari Facebook vidéo ji maɓɓe photoji maɓɓe no ɗuuɗi wano vidéo ji ɗin tawayɗi ko darsuji ko bayanaji wuruɓe no wawi nafitorde finande nde oɗo neɗɗo gaynuɗo mayde finuno ɗum ɗon koye dambugal sakitugol gandal jeeya ella ala e mum. hande ɗen suiwa ɗo vidéo ji darsuji Cheikh Ousaymin, Cheikh Albani ɗum ella ala e ɗum
ɗon wona mbodo on haaju men woni e muɗum koko wona jannede kon. Kono photoji ɗin ko tata o photo ka o buga ɗon ka alluwal ɗo o memminotako o wowlata o nafata o duñata lorra o addanta yimɓe ɓen nafa himo ɗon tun golle makko fof kanko oɗo photo ko ɓeyditangol ɓengure fatorano ɓen suno e susi yiɓɓe makko e weldiɓɓe makko andunoɓe mo toujours hara haqqil mum no doga e makko ndara ha ngallino ndara ha wulla ndara ha yurme tawa haqqil mum yahata hay e duwanagol mo. ɗum ɗon ko hunde harmude yimɓe ɓen woni wadde ɗo koko hana accede noon ɗum ko hunde nde sella hunde harmude ko ɗum waɗi annabi sa sallam kala ko ɓe rentini e muɗum en yiyayi hikma ko rentinande nden tindini en kon faade e muɗum haray bone no yalti e nder muɗum. So yimɓe maki la'ana allahu la'ana rasulullah sallam la'ana allahu almusawwirina allah huuɗi ɓe bodinoɓe ko tawde bodingol ngol himo jogii battane sunoyankojo e battane shirkuyankojo. Yimɓe ɓawo ɗo koko lesanoɓe rewayno ko lesa kon e ngo bodina kon ko hunde wotere. Yimɓe sa'i men haysi tawi ɓe rewata ko bodina ɗo kono wonay ha neɗɗo maaya ɗum wontana ɓe susije ɓittede wonki ɓawo makko. Ko ɗum waɗi kala ko islamu haɗi haray hikma no ndetton ko islamu on harminirani. Donc haray ko wattangol haqqile ɗin piiji ɗon naafi noon kam filmoygol ka o surrete ɗon ya tira fure on photo ɗum foyɗen yiide hande ara daro ka hoore yenade filma ƴetta ɗin vidéo ji ara holla rewɓe ɓe Allah tabaraka wa taala togani yawgol ka berɗe fi wattingol rewɓe ɓe surrata sina hara worɓe ala ko ɗum la salam maki la'ana allahu zawarat al qubur allah huuɗiɓe rewɓe yahoɓe juuro kaburuji ɗin joni ɓe yahari ka berɗe toon fi wattingol kono ɗe yaade filmen ƴetten ɗum aren hollen ɓe gano ɗum feƴƴiri noon ko ɗum woni en naɓiɓe indirect ka berɗe ɓe daari ɓe yii ɗon kuddi ndin ko enen worɓe arɓe filmi ɗum naɓani ɓe ɓen jeeyi on ndin kuddi ɗon haray ko renagol e ɗin piiji ɗon bani adam si o maayi yo yimɓe makko ɓen duwanomo yo ɓernde maɓɓe nden kadi fowtinire sengo maɓɓe ko ɗum wiyete yahe muññintinoɓe awa ko muññagol muññintine fi suno nafaji e mboodo wondigal ko oɗo neɗɗo wondannoɓe kon. Joni noon si tawi ñande wo goɗɗo no ari liggiti ɗum heɗintinani ɓe ɗum hande tigi mi ɗo ndara Facebook ɗo ndara vidéo karama kojo nde vidéo gasno mi sonnajo no artiri ɗon bindi o wi mo mari me manque pe a son âme o waɗi koye ɗum ahoy giffoyi wullay koye bébédi wullay koye sengoley ɗon mi dari o passage o mo mari me manque pe a son âme modi an miɗo sunini fi modi an miɗo itti fi modi an ni himo man miɗo wasa modi an awa joni noon pe a son âme haɗa yo ɓuttu wono e dow wonki makko ki holli wonde o maayi ko duwamo porte doranto noon mayɗo mi daari ɗum himo waɗi kunɗuma on ɗon andi oɗo ko goɗɗum d'après mi daari commentaire ji ɗin tawi goɗɗo no windani mo ɗon donc il est mort depuis quand debbo wi depuis 3 ans o jaabitile ɗon depuis 3 ans gorko mayino 3 ans oɗo no wullude fi on andi oɗo debbo nini si tawi himo e juuɗe gorko go on ɗo watamo hutor nafitorde hande kadi suno mayɗo on o yawi bon essaie de l'oublier o wi no o winditi kadi commentaire ɗon o wi dès que je vois sa photo je commence à le sentir. Donc photo ji ɗi woni mo mimminande ɗin fitnaji ɗon haray ko wattangol haqqilde e ɗin piiji ɗon ko piiji harmuɗi musidɓe julɓe tedduɓe. Wassalamu aleykum wa rahmatullah.